Leadership yonke obabe bomake banilabasha Sunday school nakakhona egameni lenkosi. Hallelujah. Sanibonani bazana egameni la Jesu. Glory to Jesus. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazana ukuthi sibe khona nanamhla. Amen. Ukukhuluma kwaNkulunkulu kumadima. Amen. Ngathi ungakhala pulpit emagagula ungahambi la pulpit. Wahlanje la pulpit ungabe usahamba ngoba wehla into uNkulunkulu asalikhuluma sekufuna kube practical manje kufuneka le yakho ke effort ngiva bazalwane kukhona lapho uNkulunkulu akhulume bese uyayekela nesekufuneka le yakho. You have something to contribute to what God is doing and you have to participate. If besingake sesicale sisasenda tinto sende tinto leti in line. Ngiyeke bazalwane sincane kakhulu isikhathi enginaso sengileza 30 minutes 25 minutes bazalwane. Ngivile ukuthi half past la ngifuna ukuthi manje ngibe disciplined. Amen. Otherwise ngeke vele sesacetha nasingazi sifuna kucetha inhloso yethu ukuthandaza. Amen. Kwena njani bazalwane? Thandaza. Sithandazile but kumcwalo ukuthi sithandaze. Amen. Sitawubuka ke bazalwane lapho uNkulunkulu athi asibeka khona sitawuyekela. But nje ke sifuna sibuyele ekuqaleni sibuke ukuthi umthandazo uyini, sithandaza kahle nasithandaze njani. Amen. Sidabe sesiyakhona ke bese siyangena kule into esithi ithandaza la 2026 atibekile enhlitweni yami uNkulunkulu. Amen. Kunaleli verse lapha kuJakobe 4 verse 3. James 4 verse 3. Lesitalifunza sitaw make sure lokuthina sesithandaza umthandazo lo effective, how to pray an effective prayer. Because ungendeka uthandaze but umthandazo ongasiwo effective ugcine uthi uNkulunkulu akasebenzi noma akeva noma uyashesha kuva phute kuphendula ungasho konke lo ngakusho kanti uhluleke ukuthandaza. Amen. Sitawungena la mthandazo ngcono sifunze ecala ukuthi sithandaza ngeke sicetse ukufundisa but sihalamzi naku nje lokuthi how to pray an effective prayer. Ligama lenkosi alibonga. Begani kuJesu ngumholi ke nophiwa amandla uyena uJesu unathi ngomoya kephake ngale sizombona. Begani kuJesu begani kuJesu engumholi nyawuphiwa emandla uyena uJesu unathi
unathi emoya la kephake ngale aya asasishoni kanye baza bese sesifunza live bhekani Jesu bhekani Jesu bukani Jesu engumholi ke yawuphiwa emandla lendlela 2026 we are looking up to Jesus as the author and the finisher of our faith. Yebo uJesu unathi ngemoya wakhe kephake ngale sizombona yebo 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 sombona liyawuduma izulu izulu lingeneze uJesu ufanele Jesu ufanele ubukhosi ke phezulu lena hey botate nabafowethu botate wethu kunjani na kunjani uma nikhathazeke endleleni nani khathazwa ubani ubolele khona lemthwalo yenu hey khona lemthwalo yenu hey Jesu nobamba kalula indlela yokukholwa indlela yokukholwa hey botate wethu nabafowethu botate wethu botate wethu nabafowethu kunjani uma nikhathazeke endleleni nasenikhathazeke endleleni hey khona lemthwalo yenu khona lemthwalo yenu nobamba kalula indlela yokukholwa kuJesu indlela sithi yebo 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 sombone ekhaya lena liyawuduma izulu lona lingene uJesu ufanele Jesu ufanele ubukhosi sithi yebo 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 siyawumbona liyawuduma izulu lingeneze uJesu ufanele Jesu ufanele ubukhosi ke Jesu hey bhekani kuJesu bhekani bukani Jesu bangcwele bukani Jesu yawuphiwe manje uJesu unathi uJesu wethembisile wethembisile hey wethembisile kephake ngale haleluya hey bhekani kuJesu bhekani Jesu namhla bukani Jesu bangcwele niyawuphiwe amandla kunqoba yebo niyawuphiwa amandla kuyena wethembisile Jesu unathi yena
unathi. Hey, ayasisodwa bangcwele, asisodwa kepha-ke ngale. Hey, hallelujah. Sithi yebo 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 somo liyaduma izulu lothu izulu uJesu ufanele, Jesu wami ufanele bukhosi ke. Inyawo sonke asesithandaza simbonge only 1 minute. Babe siyakubonga, umuhle 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 kude lo njengawe, umuhle 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 kude nalofaniswa nawe, kusukela emaphakatheni kuya emaphakatheni wena uNkulunkulu. Babe siyabonga, sisi siyakuthanda namuhla, we love you, siyakuthanda Nkulunkulu, siyakuthanda kude lo njengawe empilweni tethu, ngoba wiko konke kubo bonke laba kukhondako. Siyabonga Nkosi, siyabonga. Singasuka kuwe siyephike ngoba wena ngusimakade. You are a sovereign God, uNkulunkulu ongasinyiswa na imvelo, uNkulunkulu ongasinyiswa nangamagama ethu. Utimele nje uNkulunkulu, awususwa lutho esihlalweni. Siyabonga siyabonga siyabonga, sibonga nje umusa wekusozela kulesihlalo semusa nanamhlanje entsambama njengebantwana bakho. Siyabonga Nkosi, sisonzele esihlalweni semusa, sitawuthola kubonelelwa, sitayithola igrace yalamuhla, sesifikile esihlalweni. Haleluya. Kude lo tawujika lambatha angafumbathanga lutho, sekafikile etafuleni leNkosi. As we die no Lord Jesus, wonke umuntu usuthiswa ngekwesidingo sakhe. Babe siyabonga ukuthi nananguya uyathola, nananguya uyathola, nananguya uyathola, nami ngiyathola, sonke siyathola etafuleni leNkosi. Siyabonga Nkosi kusimema kuleli tafula nanamhlanje sihambama, sitawudla kudla kwemphefumulo yethu. Siyabonga Nkulunkulu wethu. Father, we thank you, we give you praise in the name of Jesus, amen. Basatholile asifunzeleke bazalwane, sitawugijima sibone ukuthi sifika phi. Hallelujah. Both isingisi nesiswati. Jacob chapter 4 verse 3. Niyacela ningaphiwa ngobe nicela kabi, nicelela ukuthi nikuchithe etinkanikweni tenu. Hallelujah. James chapter 4 verse 3. And if you ask, you won't receive it, for you are asking with corrupt motives, seeking only to fulfill your own selfish desires. Amiss. You ask and do not receive, because you ask amiss, that you may spend it on your own pleasures. Hallelujah. You ask, but you ask amiss. Niyacela ke nicela sambeni bazalwane. Yacela ke sicela kanjani bazalwane? Inkinga yalo singena 2026 sineticelo letinyenti. Hallelujah. Khona lo tesicelo. Sineticelo letinganani bazalwane. Ende kuhle lokucela uNkulunkulu sibitele ukuthi siceleni. Kuthi into lebhlungu nje ukuthi ube ngumtali bantwana bakho bangaceli. Amen. Ubone bacela kulo munye more than wena. Hayi akusiko mnanzi. Kuhle lokuthi ucele lokuthi ngibabe. Hayi madoda. Yathi uNkulunkulu ngibani bazalwane? Nqesi Nkosi. uNkulunkulu ungibabe ngisho kubabe edlamini. Niyabona baba edlamini sithi ukhulile. Maye siyabonga Nkosi.
ukhulile but khona lapha athi babe khona. Nayo lento lemnanzi ngalento yakuKristu. Noma ebatali bangahamba ukhona lo longafi. Uyathi mlange lomhle. Uyathi kunetinfo ngisenenhlanhla ke sele make babo wahamba emhlabeni. Kunetinfo ngisathi ceba kumake. Uyathi ngithi cebe man. Bengithi babe uhambe emhlabeni sekafike kubo 80. Bekathi nakefika umahamba. Nakathi awufika namhla umsombuluko nathi ahamba ngalesithathu ngemsombuluko nakufika akangena endlini le kama angakayeme embikwa endlu yamake wakhe. Bakhulume over the window akhuluma memeda sawubone make. Hawu madoda somuntu sona 80 sawubone make. Lokho hamba ebusuku na wena. Ngijob la mina usho umuntu na 80. Amen. Acebe tinfo. Athi noma sekahamba nga4 ekseni. Make sengiyahamba. Make sengiyahamba. Nami namhlanje lokho ngiye ngihambe ngithi decide ukuthi kuyi Wednesday ku midweek. Ngicaka into emsebenzini ngihambe ngothi ceba kumake. Akatani nalento lesiyendako. But nangifika make ngene njani? Ngithi cebe. Kunetinto lengeke ngicebe kumkami for now because angalima kulabantu labathide because uyababona ngise lemsebenzini. Ngihambe ngiceba lemafutheni maka ngeke aphinza abathi nekubadi. Lo mphathi wami yamathi usungendani. Agcineni bese uthi hayi ukhona uNkulunkulu. Bese kuba ngcono. Hayi bese kuba ngcono. Lalela ukhona uNkulunkulu ongumntana noma sebahamba bonke. Hayi make menzi. Bese kuba ngcono wafika uthi babe. Ufike kuye uthi babe. And now kude umlomdzala uNkulunkulu. Futhi ungabi nasigaba, ungabi umpostoli ncisi impostoli. Ungabi umpostoli afika. No! Be a small boy. Be a small girl. Understanding that you are going to your father. And now ngene mthandaze nchinja ube ngismall girl. Ungaqala lobudzala bethu bese sicala ukuthi ilungise sisingena mthandazweni secalile siyathi siyabosta boleka kuphi kuze sibhadale isikweletu sambi kwethu. Evele siya le mthandazweni sesakhe ama-answer kanti bekufanele siyocela le mpendulo akubabe yeceba babe lento. Ene babe utakutshela nganyela ngathi you are not borrowing a cent. Sibinzise nje. Ubinzise lifase le windscreen ishayekile. Nkulunkulu mkhona mina ngidawuprovide. But we go there, say, we are trying to fix things on our own. We are trying to fix things. Hey, that is too much for us. And that's why we are getting to depressions. We are trying things that are beyond us. Le marriage lo zama kuyilungisa angeke uyikhone. Idzinga umnikati le factory. Glory to Jesus. Utangena mental idzinga umnikati hamba kubaba. Uyiceba. Afike umlange ngisi Nkosi sohlala phansi. Afike umlange nathi ngisayoyiceba kubaba. Uyambona ukuthi ukhulele. Naye unababa umlange ngiyabonga Nkosi. Unababe sonke sinababe. But ithi ke lento nawufika kubabe. The manner you are going to put your request matters. Hallelujah. Akufuneki uye nje. The manner you are going to put your case matters kubabe. Wafika nje kubaba uthi baba ngifuna ijuice. Uthi na imhlolo yami na. Na imhlolo yami. Hence na kuNkulunkulu the manner we present our case is very important. Amen. That's why I ngakuthiwa kunento lengi-investa kuyo ebandleni is teaching how to pray. Because bazalwane abanyenti baze bayekela kukholwa bacabanga ukuthi uNkulunkulu akaphendula imithandazo, but the problem kanzini abakathandazi kahle. Labaye futhi bangathandazisa nhlobo bakhale. Yes, kukhona lapho umoya ngcwele intercede khona. Cela ngingiveni kahle. But lo muntu uyakhala uyalamenta. You are lamenting your situation and you think God is reading Lamentations. Ngithi simfunza ukhona la eBhayibhelini. But
uNkulunkulu akafundi ngisho nestatus sakho lesibhalako. Ubhala ustatus ngabe mina ngonani? No. Letha konke kuJesu ngani ngomkhuleko. But it is important how you then pray. Very important. Ngalenye ilanga bafundisi baJesu bahamba bacela kuJesu, Jesu siyacela usifundise ukuthandaza ngobe na Johane yabafundisa bakhe ukuthandaza. Ngiyikhumbula lenzaba le eBhayibhelini. Bafike bayacela sebabonile ukuthi bona bayathandaza but akwendeki mehluko, but Jesu njalo nathandaza anabo. But Jesu nakathandaza kwendeka tintfo. But bona bayathandaza akwendeki mehluko. Aren't you tired to keep praying and no answer? Akukuzini lokho. Labanye abasethi Monday ungabasola umfundisi bayathandaze bangatholi impendulo. Amen. Labanye hayi ngobe bangatholi impendulo bathandaze bangadi ukuthi impendulo ditholakala kanjani. So ngeke ngene kutonke indzaba leti but ngifuna singene ukuthi you are praying but you are praying amiss. Lo ngiyamthanda lo amiss more than any other. Lo amiss usho ukuthi uyageja. Uyabona ubekelwe ipenalty. Ungabi nayo ipenalty ngene ngmasikisi lapha. Ngawani. Akwati ke mina ngiseyabo. Umuntu wayebekele kumasikisi nakafika afike ashaye litshe ibholisa limili ingakathindwa. That's the kind of prayer that we are praying, and sigcine sithuka uNkulunkulu. Amen. We are praying but we are praying amiss. Why? As we are praying but we are impendulo ikhona la kuleli verse. We are praying but we are praying amiss Because you ask amiss that you may spend it on your own pleasures. You ask amiss because you ask to spend on your own what? Pleasures. Lelinye lithi likhuluma ngathi nithandaza kabi ngobe anithandazi enthandweni yaNkulunkulu. Yebazalwane uNkulunkulu uyathi nawuthandazela uNkulunkulu ngiphe isitulo, uNkulunkulu akanzaba netitulo kangako. But unenzaba nani nelicebo lakhe. Nangabe ufuna umthandazo lo utawuphendvula, uthandaza umthandazo lo utawuba naye ekhatsi. Amen. Ngoku umthandazo lo uphendvulako uNkulunkulu. Lo mthandazo lo naye ekhatsi. Ndawo ndi example yinye nje. Niyakhumbula story saHana. Hana nawuthi uyafunza lapha, Hana wakhala khona lapha bekakhala khona angathandaza khala indvodza yakhe imkhanze abibitheka igama lenkosi alibonga indvodza yakhe iBhayibheli lithi wamkhanza ngalenye langa abibitheka Hana nawufunza 1 Samuel chapter 1 ufunza from verse 10 and nje khona lapho indzaba yaHana umkhanza uyakhala uthi yini lengakwendeli yona igama lenkosi alibonga yini lo ungayitholi uthi yena ngingona ngoPenina. So there is a Penina in your life that keep on poking you. Kune situation njalo nawuthi uyayikhumbula noma ungayikhumbula uhlabela kuma konke kwaPenina lento kuyakuchukuluda kuba na Penina njalo lokuchukuludako, but it matters lokuthi wena lo lenzaba Penina utayenda njani, yakukhalisa noma utayimikisa uNkulunkulu. Futhi naso imikisa uNkulunkulu utayimikisa kanjani. Ugcina uyashintsha ke Hana, utshintsha umthandazo. Akasasho ukuthi ngiphe indvodzana kuze ngingathi ukhaliswa nguPenina. Ushintsha umthandazo nawehla uthi ngiphe Nkosi indvodzana so that ngitayinikela kuwe. Akarandzaba uNkulunkulu nebhizinisi yakho. Futhi nasekayibona ibhizinisi yakho ukuthi it has nothing to do with him, angayiwisa nje ibe ube unemali kube tonke ethamba economy kahle kuwele yakho.
why you are operating the business outside his will. If you are operating business that God has nothing to do with it, he has no stake, he has no shares, you are operating a business that is at risk. If uyafunza usesikolweni and now ufunza lokuya kwakho kofunza, it has no God in it, kude uNkulunkulu lapha kude atakuthola kulokufunza kwakho, lokufunza kwakho kusengodini. Thani nangabe uapplyela kofunza uthi Nkosi ngiphe lithuba lethi ngifike ngiyodisplay impilo yebungcwele, hayi madoda sengidisplay le khakhamba but ngifuna ko display at a university level, uthi uNkulunkulu nonke you benefit emthandazweni kuwili yaNkulunkulu, lapho uyakora. Now business Nkosi ngiphe ibusiness so that into okhipha kweshumi kuhamba umsebenzi wakho. Hayi emazulu emangathi inyawo ushaya igola athi buka ukuthi umncane kwala kubufuna uNkulunkulu lebusiness yakho 10%, but wena udecide kwena njani. Labanye bamdoja uNkulunkulu athi uNkulunkulu nginike uNkulunkulu amnike wathi bekudlala akasakukhiphi kweshumi kani sitshelana samthandazela samcelela uNkulunkulu sothi uNkulunkulu bengidlala. Lo mnyanga athole bantwana simthandazela athole bantwana nasanemntwana angithi enkonzweni ukuthi umntana nami inkosi yami yena akavani nemakhada labethu bavana nemakhada. Hey ngalinye langa kule firstborn uyathi ngacabanga sengicabanga sake sangenela i-online prayer nemntwana lo ngafiki na 6 months. uNkulunkulu athi ngiyaqhubeka nayo online prayer. Ngathi ngitshela lo manje ukuthi ngiyahamba online prayer, wathi kuphi la ngihamba nawe. Ngathi mina umntwana ke wathi unani? Ngabona singishade kahle. Ngishade. Hey balila bonke lemasini baba. Hey umntwana emfundisi. Thina sabe sikhonda. And uNkulunkulu wasipha a very bright girl, very intelligent now. Yeah. Glory to Jesus. Amen. So kumntu ukhanza ukuthi abantu labanyenti sebaluza tintfo sebatithola bakholiwe yini kude ungamathandaza na kude uNkulunkulu anako, he has nothing to do with what you are doing. God is all about his business. He's not in a business of giving us wives. I want you to demonstrate the kingdom. Ay madoda. When I was to no, kufuna kuhambelane naleli cebo laNkulunkulu. Ngithi uNkulunkulu ngalenye langa ngithandaza ngaye ngayiteka kumbe la ngayiteka yini. Nakufika libito kimi ngithi uNkulunkulu ngiyacela Nkosi. Manje ukhweshi senza belibito. uNkulunkulu ngahlatshwa sifo. Mina ngahlatshwa sifo kuze ngene ebitweni. Ngangafuna ihlobo because mina ekhaya ngitelwe ku preaching point apha bekufika abafundisi. Bonke abafundisi angisingababuka bebahamba ecela ukucatshula udaba. Uyakwathi khamba ecela usicatshula. Sicatshula sibe ngala, ingabe ngala. And angathi usibeba kwentelani kwathiwa mina ngimsebenzi wami ukuposha cacathude bafundisi bahlala la khaya ngiyakwathi ngikuseve umfundisi kukhona umfundisi ngimoshele impahla ngiyakwathi. That's why I feel so humbled when a person serves me nasenhleli mede mama uyaseva. Amen. Wangishaya ke cha umfundisi so ngiyambuka nje. Now, ukhanza ukuthi why ngisaseva ngangayifuni ihlobo lento yekushumayela ngithi lento yebantu labahluphekile mina ngifuna uba sihlupheke ngifuna ugcoke emasuthu and akanokusho phela nanyalo ngiyagcoka hayi ngiyangidlala ngawo uthi lo mnyele emsebenzini emfundisi wena nawandlala emasuthu yakho ngasuka la ofika le spas
Amen. So uNkulunkulu we made a contract naye nasesikhulumisana because singase ngigula sekuthiwa ngine cancer kanti ngidizile ngiseshayina kwathiwa ngine cancer ngihamba ngathandaza athi uNkulunkulu I now agree to your call ngathi provide uNkulunkulu ungaqala ungiyekele sekusebenza because I don't want ukuthi ngihluphe bazalwane njengale ngikubonile wathi uNkulunkulu go uyabona ukuthi nyalo ngindle ngikhonda ngayo uNkulunkulu ngimkhonda ngathi ngi full time in the ministry bengisemsebenzini igco uniform nga4 hallelujah but uNkulunkulu wonke emathuba konke indodi ihambelane kamnanzi nangidanga lisondvo lana mfundisi bengakutshela ngawo wathi ngangisebendele eksekwaneni inkathile ngangisebenze ebusuku bonke ngavuka ngageza ngetembabani and the way uNkulunkulu langiblessa langibusise ngayo Nkosi yami because ngathi uNkulunkulu ngifuna ngithi ngende lo msebenzi but ngawudoji wakho nalinye ilanga mina kuthiwe ngilovile enkonzo never love ngeke ngilove. So now le purpose ngidiva ngihamba ku purpose yaNkulunkulu. That's why I'm not struggling, but I'm not struggling. Not at all. uNkulunkulu umbusisile ngemndeni, umbusise ngelekhaya, umbusise ngemsebenzi, umbusise futhi noma ngishumayela uNkulunkulu uhlala khona, aphekeletele ivi lakhe. Ayaliphekeletela. Hallelujah. Why? Lento lengiyicelile kuyo ithengci kulento la ifunako yena. Can you imagine? I'm telling you, inkinga yakho uthandaza kabi. Kunani kwaNkulunkulu? Nkosi ngicela ungiphilise manje ngilohlala kahle. Lokuphila kwakho kuhambisana ngani necebo lakhe? Ufuna ukuphila uphile bese ugijima uhamba uyahleba ukwenza isibonakalo. Ngathi kwahle ugula. Kwendekani ke? Awukusiteke. Ungathi kwahle ugula nje ungakhona ukuhamba kuze ungafiki isimonakalo le. Until you say, Lord, heal me, because there is a ministry I have to do. Heal me. Hallelujah. Lapho ke sewukupurpose yaNkulunkulu. Njalo nasithandaza abazalwane, asifunzeni ukuthandaza kuwili yaNkulunkulu. Ngeke nje bese ndakusho before siqale ukuthandaza. Yini unani uNkulunkulu kulento loyifuna? uNkulunkulu ngicela ucela umsebenzi sigcina lelo langa sobika mihla le. Uyakubuka futhi uNkulunkulu wena uthi ngicela Nkosi ungiphe umsebenzi noma ipromotion manje ngithole 20,000 nyalo hola 10,000 awukhiphi kweshumi utaba yini naso uhola 20 utaba yini uhlula nyalo. Hallelujah. Asithandazeni ke bazalwane. Sesifunzile inye principle nganye langa siyafunza lamanye. Now la nhlitweni yami uNkulunkulu ubeke ukuthi sitawuthandazela 2024. Awuseshaya lesikhathi sho sesithandazela tonke kanye bengithi sawukhuluma ngayinye sithandazele sime ngetinya sikhuluma ngayinye sithandazele thing 4 le into efuna sithandazele. 1, the Great Commission. Aya uthandazele the Great Commission. Hallelujah. That is the first thing. Noma bebe sawuthandazela yona yodwa that will be enough. Hallelujah. Matthew 9 verse 37 and 38. Shaya uthi bese sesithandaza. Verse 37. Ngakho wase uthi kubafunzi bakhe kuvuna kukhulu kodwa tisebenti timbalwa. Qhubeka sisi. 38. Ngakho ke nxusani enkosi. Ngakho yenda kanjani bazalwane? Nxusani enkosi. Ngakho thandazani. Let's start. Ngakho ke pray. Ngakho besebenti timbalwa kufuna senjani bazalwane? Sithandaze.
But unfortunately lo mthandazo sithandazo inkosi yanzisa 70 inkosi beyikhomba thini. Ufuna uthi inkosi yanzisa 70 nabe already wena 70. Nasikhuluma ngale Great Commission ayisinza bemfundisi. Indzaba yethu sonke. Mfundisi ibe bengingakhuluma ngalelinye lwimi kukhona abantu labathi mina ngiyasebenza ngeke ngize ngihambise livangeli mina ngisebenza eSpanga ngisebenza ePick n Pay ngithishela mina ngithi esikhathi indzaba yemfundisi kunale type ye-evangelism ekuthiwa i-marketplace evangelism. Marketplace evangelism. Marketplace evangelism, you don't have to speak about Jesus, you have to display Jesus. That is full evangelism. Athi umuntu ashiye imali yakhe ugijime utephule buye ishintshi yakho. Hayi man, bese uthi yesisi ukhonda apho wena. Aya. Glory to Jesus. Sisi sonke lesitawume pulpit, sisi sonke lesitawume staladini. You have your own way of evangelizing. Ngathi stronger ke leyo le displaying Christ until other people come to Christ. Ngisoke le-70 lesi siyashota. Sinebantu emsebentini labavimbe abantu ukuthi bamukele Jesu because nabathi ukhola kunje bathi angamane siyekele. Ube ngumphathi noba ngumphathi umphathi wethu bathi uyakhola ukhola sembuku. Yenqa. Disebe asithandazeni. Sitawuthandaza nje lo mthandazo lo, sitawuthandaza kanye konke. Mthandazo wekuqala sithandazela ukuthi inkosi enenjani bazalwane. Asiphinzeni sithandazela ini bazalwane. Inkosi ingethe ethi sisi Great Commission. Great Commission are two things. One is evangelism, two is discipleship. Glory to Jesus. Great Commission yakho into etimbili. Evangelism, two yini discipleship. Sithe isikhathi saloko but nje ngimangele namhla mfundisi ngifunze Hebrews chapter 6 verse 1. Ngamfunza yini masinyane sengce nje. Hebrews chapter 6 verse 1. Ngathi Nkosi ngiyaxolisa. Angikendi kahle. Hebrews chapter 6 verse 1. Ngakho ke asitishiye timfundiso tekucatfuta evini la Kristu. Kusho ukuthi once lo muntu wahambukela Jesu kufuna singasabuyeli ekumshumayeleni Jesu sekuthi into letibhiga lekufuna tendeke kuye. That is discipling the person. Qhubeka. Sendlulele kuletingembili. Sendlulele kulethi njani bazalwane etingembi. No wonder ukhanza umbazalwane la umntana mase evangelize la khathe enkonzweni somukela Jesu sophamisa isandla kanyenti lo mfu sola simbonde ukuthi kunenkinga. And lo muntu ngeke azathi attain even their callings, their ministries. Ukhanze libandla lisakhiwe ngema members not ema disciples. Libhlungu libandla linema members. Remember, they are complaining about a disciple takes the lead. Noma bekunenkinga esontweni disciple iyasebenta lenta tinfo tentendeke but remember ligadza kwendelwa. Number 2, we are going to pray for our families. Hallelujah. Joshua 24 verse 15. Asimkothenjelo uthi Joshua, as for me and my household, I will serve the Lord. Hallelujah. Nasithandaza nje. Nawufika lapha uthi Joshua 24 verse 15. Akunanzaba ukuthandaza ubuka abazalwana. Akuthinga uzucimete songesikhathi. Ulifunze as for me info sathana la sayenda kulamalanga wenda ukuthi ba imindeni bazalwana ihliphike kuze livangeli libe useless. Aba divorce bazalwana ngumtimba lobhlungu. Angisho ukuthi kusuke khona lo angiblame umuntu but ngisho sithi usathana. Sisalichekeke ngendlela lesivinini lesikhulu kulamalanga. You have to pray for your spouse. Hallelujah. Bantwana bebafundisi abangeni gangsterism ngumhlolo. Thina lesihlala le sithwala incingo wonke lamalanga bakhala abafundisi bakhala etinyembedi nebazalwane. Yini indzaba bazakufuna sispende isikhathi esiningi imfundisi gule sithandazela abantu sangabathandazeli labethu.
enkonzweni uthandaza kakhulu uze ushelive but akuzange awuthandazeli bantwana bakho nemyeni wakho. Amen. We are going to pray for our families. Uphinde ufunze na Isaiah 32 verse 18 to 20. Aya lelo likhuluma ngalo ukuthi bantwana bami lapha kulomndeni ndaweni ekhala umndeni ukuthi uhlale ngekuthula. Kufuna lokuthula sikwende njani bazana sikuthandazela. Prayer item number 3 sekusele yini. Prayer for good health. Glory to Jesus. Nakuthiwa kunento sathane kulamalanga la khubadelisa libandla ngayo kugula kwebazalwane. Agule umzalwane sathana afune kusihlazekisa baze bathi belive kukhona babelonga la. Oy mani ukhona uNkulunkulu. Asasithi ukhona uNkulunkulu. Ukhona uNkulunkulu. Ay man. Siyala. We refuse because kulotshiwe ibebe sinesikhathi lapha bengibhale ukuthi sizafunza sonke silidle lelivi lekuphila. Prayer for good health is Psalms 118 verse 14 to 17. Hallelujah. Bese uthi lo 17 uthi I will not die but I will proclaim the good news. Hayi man asesisho angeke ngife. Hayi ndamemetela tindzaba letimnanzi. Hayi noma esathana bayathi tangibulala kulomnyaka angeke ngife. Ngeke ngife ndamemetela indzaba letimnanzi angeke ngife. Hayi man declare angeke ngife ngitawuphila ngikhulume tindzaba letimnanzi. Hallelujah. The last one sesiyathandaza. Financial breakthrough. Proverbs noma ke Zaka 10 verse 22. Nakuthiwa kunalenye inhlangothi lapho sathane asigila khona imali. Sihlupheke eze siyoboleka nakumthakathi. Kanuthi 13 evini lakhe thina sitawubolekisa boleka bohulumende. Ingcebo ingeyethu. But unless we speak it kulomnyaka usuka sitawubaboza balaza again speak revolver nemaloni. But we are stopping this thing lonyaka. Hallelujah. This thing comes to a stop. We're not revolving anything. But instead we are going to borrow people out. Asumene ngetinyawo stothandaza. He is the Lord who holds our hand under the shadow of his wings. We are kept. He is the Lord. He is the Lord who holds our hand under the shadow of his wings. We are kept. Yes, he is the Lord. As he shown, let us declare. Let us declare. Hey, 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 hey. He is the Lord of his wings. Yes, he is the Lord who holds our head. Yeah, yeah. When an enemy, hallelujah, comes in like a flood, the Spirit of the Lord raises the standard. He raises the standard. He's rising for you. When an enemy, comes in like a flood, the Spirit of the Lord raises
the standard. Grace is the standard. Yes, He is the Lord. He holds our head under the shadow. 2026, we are under the shadow of His wings. Psalms 91. He is the Lord. Who holds our head under the shadow, under the shadow. Assassination song and namuhla. When an enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord. Palms I'll sing. Say the palm I'll sing. The palm I'll sing. When an enemy, woo, comes in like a flood. The Spirit of the Lord raises the standard against him. Siyathandaza sonke babe wethu longcwele siyabonga egameni la Jesu leli nemandla uNkulunkulu wethu longehlulwa lutho boboza Nkosi lemithombo yemvuselelo ngegama lika Jesu Kristu lophilako siyayithandazela iGreat Commission babe wethu lonemandla onke sithe Nkosi evini lakho utophonsa umlilo emhlabeni bewufisa lo mlilo ukuthi singasokhelekile sesiyathandaza uNkulunkulu lophilako yokhela lo mlilo wemvuselelo ngegama lika Jesu lophilako vusa Nkosi tisebenti takho ngegama lika Jesu Kristu lophilako nyakatisa Nkosi emadolobha nyakatisa ema-communities nyakatisa Nkosi emave ngegama lika Jesu lophilako siyathandaza uNkulunkulu wethu lonemandla tibonakalise Nkosi kuma-families ngegama lika Jesu Kristu siyadzabula tonke tintsambo tebumnyama siyephula onke emajoka ebumnyama. We are praying for breakthroughs in every family, oh God. Ngegama lika Jesu lelinemandla vela uNkulunkulu wasezulwini unite families, oh God. Unite families, oh God. Ngegama lika Jesu Kristu wenda bengema formidable force ngegama lika Jesu lophilako vela uNkulunkulu lophilako and release healing ngegama lika Jesu lophilako release deliverance ngegama lika Jesu and bring about super health etimpilweni tebantwana bakho ngegama lika Jesu lophilako siyathandaza uNkulunkulu siyala kulomnyaka wa 2026 siyala kuzabalaza ngegama lika Jesu lophilako. We pray for the grace of open doors. We pray for the grace of financial breakthroughs. We pray for the grace of promotions. We pray for the grace of business ideas. In the mighty name of Jesus, we are praying, oh God, for ability that comes from the throne of God. Ngegama lika Jesu lophilako akushe kuncibilike yonke imimoya letibopho kushe kuncibilike tonke tibopho tebumnyama babe wethu lonemandla unike libandla lakho kuphila unike libandla lakho kunqoba unike libandla lakho emandla kuya phambili ngegama lika Jesu Kristu lophilako boboze imithombo yemvuselelo ubuke njengesiyalo phakathi kwangamunye ngamunye